And our verse of the day is found in the book of Romans chapter 8 verse 18. For I consider from the standpoint of faith that our sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. And this is our verse of the day. Apostoli Paul ubalela ibandla lase Roma. He was writing a letter to the Roman church. Ibandla leli lisanda kwamukela ukukholwa enilaphayana eRoma abantu bakhona babekhonza kakhulu iThixo bengamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. Manje ma efika umpostoli Paul ezoletha indaba ezinhla ebandleni lase Roma kukhona bamukela ukukholwa ma bemukela ukukholwa bayithola beba discriminated, bayithola beba rejected ngoba sebemukela ukukholwa abanye abantu abaseRoma bengakayemukela indaba yokukholwa. Manje bayithola becindezeleka ngenxa ukuthi bavume ukukholwa, bayithola beshiwa ngaphandle bebukelwa phansi ngenxa ukuthi kukhona into abayemukele ukukholwa. Manje bayithola bephila kanzima bekholwa. Abanye babo sebeze bayangabaza nokuthi lesi sinqumo abasithathile ngabe kuyisinqumo esihle yini ngoba babona inhlupheko abadlula kuzona ngenxa yokukholwa kwabo. Usiyababhalela kumpostoli Paul baqinisa idolo uthi inhlupheko zalesi sikhathi asinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambula. Number 1 into akasitshela yona ngaleli verse umpostoli Paul usitshela ukuthi inhlupheko ezikhona zine time frame, zine limit, zibekela isikhathi esithile ukuthi zizoba khona isikhathi esithile ngoba uthi inhlupheko zalesi sikhathi azinakulinganiswa nenkazimulo ezakwambulwa. Ngamanye amagama kusho ukuthi zizoba khona zona bese kufika khona i-expiry date, bese kufika isikhathi la khona eziphela khona ngoba yonke inhlungu, yonke ipain efikayo iba ne-expiry date. Uthi-ke inhlupheko zalesi sikhathi azinaqhathaniswa nenkazimulo ezokwambulwa, okusho ukuthi mazifike inhlupheko azifike lobala. Ayikho inhlungu nenhlupheko nepain efikayo ifika nje for just ukufika, but zonke mayifika zisuke zisilungiselela izinto ezithile, zifikele ukusilungiselela inkazimulo engcono ezakwambulwa. Uthi lezi inhlupheko oyibonayo njengoba uyibona kukhona into engcono ezokwembula engcono kunalezi inhlupheko. Uthi kunenkazimulo uNkulunkulu akazoyimbula after lezi inhlupheko, kodwa ngaphambi kokuba ifike inkazimulo engcono niyoqala nidlule kuzo lezi inhlupheko, kodwa lezo inhlupheko asinawo amandla ukuvimba inkazimulo uNkulunkulu akazoyimbula. Okuzayo kungcono kakhulu kunalokho nikubona manje, okuzayo kunamandla kakhulu kunenhlupheko ezivela manje. Inhlupheko zalesi sikhathi azinaqhathaniswa nenkazimulo ezakwambulwa. Cela ukutshela nawe namhlanje mawudlula enhluphekweni ezithile, udlula osizini oluthile ukuthi leyo nkinga, leyo nhlupheko, leyo pain ine expiry date, ayikho forever, ifike for a time being, and mase kudlula isikhathi esithile kunenkazimulo uNkulunkulu akazoyembula. Mayifika inhlupheko isuke isilungiselela ukuthile uNkulunkulu afuna ukukwenza. It's just come for preparation ngoba there is glory that will be revealed unto us. Masibheka inkazimulo, sibheka nenhlupheko, sivele sibone ukuthi asikwazi ukuyiqhathanisa lenkazimulo ezayo nalezi inhlupheko esibonayo. Inamandla kakhulu inkazimulo ezayo, ngakho asikwazi ukuthuka uNkulunkulu nokuyeka uNkulunkulu ngenxa yenhlupheko esibona manje. But we soldier on, we press on ngoba we have a revelation ukuthi kunenkazimulo esokwembulelwa yona, kunento engcono uNkulunkulu akazosembulela yona. Inhlupheko zamanje azinaqhathaniswa nenkazimulo uNkulunkulu akazoyambula kithi.